Merhaba, selam aleykum. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun hürmetli dostlarım. ATR телеканалының yayınında sabah programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Bugün endi dekabr ayının 18. günü ve iş haftasının 1. günü bazar ertesi. Bu studiyada kenedi bir haftadan sonra sizlerini karşılamaktan çok memnunum. Umut etem siz de bizle beraberlikte sabahınızı başlaysınız. Çünkü endi saat 7 Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de, Kırım'da saat 8 ve sabahımızı beraberlikte başlayan ekendi. Keliniz elbette ki bu günü yüzümüzde tebessüm ile başlayık. Çünkü malum sonki hadiseler ve geçen hafta yüz bergen hadiseler bundan evvel olgan hadiseler elbette ki bir-birimizne bir kederge daldırsa da kenedi yüzümüzden tebessüm solmasın ve biz beraberlikte bu sabahımızı başlayık. Elbette ki en evvela men aytmağa istedim. Bugün bizim programımızdan mevzuları endi артымda көрген fotolarga esaslanarak şunu aytmağa mümkün ki bugün biz programımız devamında biraz Kırım tariximizga dalacağımız, Kırım Tatar halkının tarixine ve Kırım devrinin, Kırım Hanlığının ve bizim Kırım Hanlığımızın tarihi hakkında meraklı insanların sübetlerini yürseteceğimiz. Onlar sırasında Türkiye'den bu günleriminde bulungan ve kelgen doktor ve tarih ilimleri doktora, profesör de bizim stüdyamızda gelecek. Onun biz meraklı suallerini müzakere edeceğimiz. Bunun beraberlikte stüdyamızda da diğer tarihçiler olacak ve onun beraberlikte biz Şahin Giray'ın islahatları hakkında, Kırım'da islahatları hakkında müzakerelerini yürüteceğimiz. Siz de bizim stüdyamızga hoş olabilirsiniz. Hürmetli dostlarım, ekranlarınızda rejissörlerimiz şimdi telefon numarasını gösteriyor. Onun vasıtasıyla bizlerge telefon açınız ve tarihçilerine sualleriniz olsa, onlarını seslendirmeye imkanınız olacaktır. Bunun beraberlikte Skype'da bizde çalışa, Skype adresinden de bizle bağlanıp canlı şekilde yayınga koşulabilirsiniz. Programımız başladı. Daha bir kere sabah şerefleriniz hayırlı olsun ve men elbette ki adet üzere günün tarihinin başlamağa isterim. Bugün halkara Arap dili günüdür. Bugün 1973 senesi Arap dili Birleşik Milletler Teşkilatı General Asambleyasının resmi dili olarak takdim edildi ve seçildi. Hani bu sebepten 2010 senesi Birleşik Milletler Teşkilatı bu günü halkara gün dep kaydetmeye başladı ve teklif etti. Lakin tek 2 seneden son, yani 2012 senesi bu gün san olarak endi resmileştirildi ve kabul edip başlanıldı. Bugün Arap dilinde dünyada 240 milyona yakın insan laf etti ve 50 milyona yakın insan bu Arap dilini, yani ikinci dili olarak kullanmakta. Şunu kaydetmeye istedim ki klasik Arap dili bu elbette ki Kur'an-ı Kerim'nin dilidir ve Arap dilinde her bir dilde olganı gibi birçok şiveler var. Lakin bu dil neyen ayrılıp dura anda eğer misal olarak bizde uç pıtaq olsa, bu üç pıtaqның çeşit şiveleri olsa, anda böyle 5 pıtaq ve 5 pıtaqtan onlarca diğer şiveler de meydana geliyor. Bu dil unikalliğinin ayrılıp durmakta. Daha bir hadiseni kaydetmeye isterim. 1865 senesi Amerika Birleşken Devletleri'nin anayasasına 13. denişme көрсетілді. Bu denişmege göre kulluk, yani esirlik lahu etildi. Tek 1865 senesi tahmin etiniz Amerika'da. Bu kararga 27 ştat kol tutkan, ama meraklısı şunda ki Kentucky ştatı bu denişmeni tek 100 yıldan son kabul etti, yani 1965 senesi. En son devlet ise, yani bu kararını anayasaga denişmelerinin көрсетілуіне en son kol tutkan devlet, yani ştat Mississippi olgan, o bunu tek 1995 senesi kabul etti. Yani hürmetli dostlar, bir tahmin etiniz ve özünüzge bir tasavvur etiniz. Şimdi dünyada en demokrasi olarak sayılgan devlet
Америка Бірлескен Devletleri тек 22 ел evvelsi tamamının kulluktan kurtuldu ve kulluğunu lahu etti. Şu yerde şunu kaydetmeye istedim ki hatta Kırım Hanlığı devriminde ve Orta asırlarda İslam dünyası inkişaf etken vaxtda endi kulluk yok edi. Lakin bugün özünü en demokrasi devlet dep takdim etken Amerika Birleşken Devletleri tek 22 yıl evvelsi tamamının kulluktan kurtulgan. İşte anem böyle hadiseler dekabrның 18'i bizlerge bellidir. Men ise bu konumuzga qaytam 2017 senesi ve dekabrның 18'i ve elbette ki ilanın başlamağa istedim çünkü bugün adi bir gün değil. Bugün dekabrның 18'i bazar ertesi Kırım'da mahkeme күні сайыла. Ярмаданын чешіт көшелерінде 71 mahkeme отырышы олып кечежектір. İnsanlarını октябрның 14-інде бір кішілік наразылықларға чыққанлары үшін жазаламаға isteyleri o күні 100'den ziyade vatandaşlarımızın Kırımның чешіт көшелерінде трасаға çıkıp biz terörist değilmiz деген şarlarını elinde tuttular. Бұларның епісі октябрның 11-інде Бақчасарайда yüz bergen tintuvler neticesinde olup geçti. Yani şu tintuvler neticesinde o vakit 5 Kırım tatarımız yakalandı. Olarını hapishanege şimdi oturttular. Yani sınırlanıp usulü belgilendi. 2 ay ve endi mahkeme oturuşları olmalı. Lakin işte bu olup geçken tintuvlerden sonra yüzlerce vatandaşlarımız Server Karametov'dan sonra piketke çıktılar. Bir kişilik narazılıklarga ve bugün dekabrның 18'inde onların epısına şimdi mahkeme edecekler ve bugün endi belli olacak mahkemenin sonucu ve neticeleri. Bazıları ayta ki olarga işte ya memuri ceza verilecektir ya da kütlevi iş verilecek eken gerçi elbette ki biz umutlar besleyimiz aklanacaklar deyip lakin bugün hakikat şunda ki ve korunuş şunda ki işgalciler bir Kırım tatarını aklamaylar ve aklamağa da planları yoktur. Ne yazık ki. O sebepten bugün Kırım'ın çeşit köşelerinde, çeşit yerlerinde 80'ge yakın mahkeme oturuşu olup geçecek. Bugün kütlevi şekilde halkına mahkeme etilir. 80 insan bu az bir miktar değil. Bu bütün halkını bugün mahkeme etilir. Çünkü biz bilemiz Kırım tatar halkı onun pozisiyasını saklamakta ve erbara böyle düşünüyor. Bazıları bunu aytıp böyle şekilde çıkmasa da böyle narazılıklarga, lakin bunu düşüngenlerini biz bilemiz. O sebepten hürmetli dostlarım, bugün meni, seni, sizni ve bütün halkımızını mahkeme eteler. O sebepten pervasız ve lakayt kalmanız. Keliniz bari bir-birimizne mahkemelerde destek eteyik. Ve men endi haberlerge geçmege teklif etem sizge ve orlar sırasında şunu kaydetmege istedim ki yakınları yakalangan Asanaga Çapuk Kennedy ağır alda bulunmakta. 3 gün degende onun advokatı onun Ayder Azamatov көрішіп olgan, malum olgаны ki Sançapuk hapishanede oturganı vakit mikroinsult geçirgen. Bu mikroinsult neticesinde onun sağ tarafı çalışmay kaldı. Keliniz dinleyik. Адвокат Амельченко участвует в другом судебном заседании и не смог явиться сюда. В результате этого заседание отложили. Следующее заседание будет 18 декабря, это в понедельник, в 11:00. Единственное, хочу добавить, что 18 числа по всему Крыму также будет около 55 административных заседаний. И поэтому, как это будет, сможем ли мы приехать на заседание, смогу ли я приехать, еще мы не определялись.
Эдем Семидляевнын изатыны димледі көрмедлі достарым. О да бір ватандашымыз ақында біздерге тариф етті. Бұл Бекер аға дегерменжі. Малюм олғаны кебі яқынлары 4 ватандашымызны Руслан Трубач, Казимаметов, Бекер дегерменжі Виясан Чапухны яқаладылар. Ве оларны шымды бір иш оларға берелер, ентіклейлер мақсус оларны санки дерсін бір турк ватандашындан пара талап еткенден қаба атлайлар 4 ватандашымызны ве оларны аписханге отыртқан sonra малым олғаны Кибаймасан Чапух Бекер дегерменжі ярамахан. Бекер дегерменжі шымды реанимациясында бұлуна, оның астма хасталығы олғаны үшін СИЗОда о ярамаған. Оны сыз алда хастаханеге кечірділер, екімлер оның алы ағыр олғаныны айта, озы нефес алып оламай. Омыр арқадашы Алия дегерменжінің айтқанына көре яқынларына хусуси аш кетірмеге изін берілген. Состояние не меняется, оно тяжелое, он находится на вентиляции легких. Что сегодня был врач, который делал бронхоскопию, был кардиолог. Он не может сейчас дать нам точный диагноз, который бы мог сказать, что нас ожидает в дальнейшем. Поэтому каждый день он нам что-то будет приносить новое. Но единственное, что было сегодня приятным, это то, что он сказал, что мы можем его сегодня покормить. Это жидкие каши, которые через зонд будут вводиться. И плюс это кефир 1%. Нами подана жалоба в порядке 39 статьи Европейский суд по правам человека. Это экстренные меры. Надеемся, что хоть это каким-то образом продвинет это дело, потому что на все наши жалобы и заявления, которые мы подали здесь, пока никакой реакции, никаких ответов нету. Ниязықке бұл шымдылық Бекер аға дегерменжінің алы ақтай жібір малюматлар yoqtur, ләкин оның алы феналашқаны үшін Украина тыш ішлері назерлігінде енді Русиеге итираз, яғни işgalcilерге итираз білдірділер. Келіңіз деңлейік меслятчыны. Вимагаємо надати невідкладну медичну допомогу. Висловлюємо протест Російській Федерації. Более шекелде Марияна Бетса өзінің Facebook сайфесінде тышышлер Украина тышышлері назерлігі адындан өзінің наразылығына білдірген. Үрметлі достарым, біз есе девам етер екенде шуну қайдетмеге істередім. Бекереға дегерменжінге дестек оларақ бір чоқ ватандашларымыз өзілерінің дейтиразларыны ве фікірлеріні білдірділер Қырымдан. Оларының айтқанына көре бір-бірімізді дестек етмек ве бір-бірімізге ярдым етмек мечбуретіндеміз. Келіңіз діңлейік. Из СИЗО перевели в больницу в очень тяжелом положении. И Эдем Семидляев, как бы там ни хлопотал, не говорил, что ему надо оказать помощь. Но эти правители, как бы сказать, они отмахиваются руками и никакой помощи ему не оказали. И довели до того, что он в очень тяжелое положение попал в реанимацию. Его взяли дома и связали руки. Вот этот стресс он не выдержал. Если человек вымогатель или преступник, то также народ не собирается для того, чтобы для его поддержки. Также и других наших молодых ребят, граждан, других мусульман, также забирать без никаких доказательств, без никаких обвинений и нашивать им обвинения. И мы, как видим, весь народ собирается и поддержку этого. Узнав сегодня, что Бекер аға дегерменжі находится в реанимации, я приношу свое сочувствие всех его близким, родственникам. И пусть Аллах Субхану ва Тааля дарует им шифа. Мы, как крымские татары, как мусульмане Крыма, мы должны быть друг другу солидарны, помогать друг другу, быть близкими в трудную минуту друг друга. И пусть Аллах Субхану ва Тааля обращается с дуа к Аллаху Субхану ва Тааля и просить его о помощи. Только так.
Böyle şekilde hürmetli dostlarım, vatandaşlarımız bir-birimizge destek etmege teklif eteler. Men endi sizlerge musafirimizni karşılamaga teklif etem. Vade etkenim ki bu programmamız devamında bugün biz Kırım Hanlığı tarixi hakkında laf edecekmiz ve bizim studiyamızga çok hürmetli musafir teşrif buyurdu. Türkiye'den vatandaşımız Doktor Profesör Mehmet Bey Maksudoğlu. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş bulduk. Nasılsınız? Arı şükür arı, siz de arıyorsunuz, yakışırsınız inşallah. Sizi gördük, daha yaxşı olduk, sağ olunuz. Size sağ olunuz. Hem de şiveniz da bizim vatandaşlarımızga da çok yakın, men anlaganıma göre. En evvela bu günlere malum ki Kiev'de konferansiya o'tkarildi. Siz bu konferansiyada iştirak ettiniz. Bu konferansiya meselesine men keçerim elbette. Lakin sizden başlamaga ister edim. Menin bilgenime göre sizin Kırım Tatar tamirlarınız var, Evet. doğru mu? O'zingiz haqında tarif etiniz bizge. Benim babamın adı Abdurrahman. Onun babasının adına Ali Bey deb aytaydilar. Onun da babasının adı Maksut Mirza eken. Kezlevden ketken kart babam bala eken de. Ana yağımdan tamırım bizim kök dedemiz Dost Muhammed Hazretleri eken. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin halifesinin halifesi. O gelgen Kırım'da yediler şeyh eline yerleşken. Ondan sonra o şeyhlik etken sun bu ana yağımdan tamırım. Sun kaç anketler bilmem bugünkü Romanya'da Köstence'nin Bayram Dede köyünden koşup gelgen anamın anası Hacı Melek. Babası Şeyh Ahmet eken. O Bayram Dede köyüne ben kettim, şakırdılar. Anda İslam'ını anlattım, tarih anlattım. Sünk ettik. Bayram Dede köyünün adı şimdi independent bolgan anda. O tekkenin yerinde taptım. Tekke şeyhin oturganı yer. 3 jol avuzu. Anda son Tatar skola dep skola yasaganlar. Onun o bir şey kalmagan ama yeri belli, arsası belli. O kartanam Türkiye'ye geldiğinde 9 yaşındayken babası Şeyh Ahmet Efendi Eskişehir'de vefat etken. Sultan Abdülhamit zamanında gelgenler. Oga vazife bergen. Bu Mekke'ye Kabe örtüsü geteyken de dua okuyacak iken o kadar vazifesi. Ama özü arkadaşları, müritleri Eskişehir'e ketken için o da İstanbul'dan koşup Eskişehir'e ketken. Anda vefat etken Şeyh Ahmet Efendi. Onda o şeyhlik kesilgen. Kartanamın babasında petken şeyhlik. Yani siz Kezlev tamırlar. Baba yakından Kezler'den ketkenler, evet. Siz endi Türkiye'de dünyaya geldiniz. Tabii benim anam babam da Türkiye'de dünyaya geldi. Ben de dünyada Türkiye'ye geldim. Anam başta bana Türkçe öğretti. Mektepke ketkende kıyın olmasın deyip. Sonra ben liseni bitireyken de bu Tatarca mühim bir şeyken deyip gördüm. Anda edebiyat dersinde Oğuz Kağan destanı anlatılan. Bunda gelgen ki köp. Bunda uçkan kuş köp ede Oğuz Kağan'ın kıyafetini avlamak dile dedi. Dedim bu Tatarca mühim eken. Anlayaydım, konuşamayaydım. Ben liseni bitirgen son Tatarcanı öğrendim. O köp kelimesi bizde kullanıla, eni bağlama olsa aka, kışkırın olsa eni kullanıla. Benim ballarım da şimdi apakayım da Tatar. Öyle biz Tatarca söylenemiz, Tatarca aytamız. Ballarında anlay, aytlaları teran az. Bana da çok meraklı sizin tarihnen uğraşkanınız. Ne vakit buna tarihnen uğraşmağa karar aldınız? Ne vakit bu sizge meraklı oldu? Hem de o'zingizning tarixingizga esaslanarak bu bir rol oynadı mı sizin geleceğinizde? Ben talebeyken de Ankara'da ben İlahiyat Fakültesinde okuyordum. Onda Kırım Cemiyeti vardı. O Kırım Cemiyeti'ne keteydim. O zaman ta Sovyetler darkalmayaydı. Ancak belli zamanlarda şiberek keşesi yasalaydı. Kaytarma oynanaydı. Onları gördük. Sonra ben fakülteni bitirgen sonra bir sene öğretmenlik yasadım. İmam Hatip Lisesi'nde İzmir'de 1960 yılında. Son fakültede İslam tarihi asistanı oldum. Benim doktora tezim Tunus'ta Osmanlı hakimiyeti hakkında. Bir yaktan da Arapçama meşgul edim. Çünkü İslami ilimlerde
derinleşmek için Arapçanı bilmek şart. Sonra 1969 yılında basıldı ilk kitabım, Arapça kitabım, Arapça dil bilgisi kitabı. O 25 kere basıldı. Onu daha da kolaylaştırdık üretmek için. Ben askerde İngilizce ürettim, İngiliz dili ürettim. Ta evvel İngiltere'de tabıldım. Cambridge'de 3 sene Türkçe ürettim. 67 ve 70 yılları arasında. Sonra askerde İngilizce üretirken de bu bizim eski usulü onlar cangırtkanlar. Hep birazdan tekrarlarlar. Onu Arapçada ben tekrar ettirdim. Şimdi evvelallah 3 ayda Arapçanı üretemiz. Arapçanı üretken kitabım vardı. 180 bin tane basıldı ondan. Belediyelerin kursları var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. O kursların köbünde benim kitabımı okuyorlar. Bu Arapçanı üretken kitabını okuyorlar, öğrenirler Arapçanı. Maşallah işlerinizde aslında katinde böyle insanlar laf etken vaxtda biraz ruhlanasız. Bugün siz Kiyev'desiz. Mında konferensiya ötkerildi. Ne maksatla mında sizni davet ettiler ve siz ne haqda mındaki Kırım Tatarlarga ve dinleyicilerge tarif ettiniz? Şimdi tabii Türkiye'de de bizimkiler farkında tuğlayan Türkiye'dekiler. Ben hep aytaman o aydın değiller yani entelektüel. Bizim aydınımız yok. 200 yıldır kültür istilası aslındamız. Biz mekteplerde Tanzimat'ın pek arşivde okuttular bizge. 1839 yılında oldu. Onu ilan ederken Abdülmecit 16 yaşında bala. Koluna tutuşturdu. Tanzimat bu yani islahatlar, doğru mu? Tanzimat, reform yani. Bek arşivde okutlar, arıtul biz İslamiyet'ten kete. Ondan sonra 1856'da islahat oldu. Begarı'da okuttular mektepte. Onu da bileydik. Şimdi karayımız gavur demek yasak oldu. Cizye kalktı. Müslüman ordusunda kafir bulmagan için onlar cizye bereydi. Cizye bir nevi karşılık demek. Cezadan gele. Ceza Türkçe'de ceza demek. Onun Arapçası ikab. Ceza arada bulur. Karşılık demek yani. Cizye bir nevi karşılık demek. İslam ordusuna alınmaganlar için karşılık verirler cizye. Osmanlı'nın her nesli cihad etti. Savaşa gitti. 28 yıl olmadı. 1740'tan 1768 geçik 28 yıl dışında kart babay, ul, torun ulu hepsi cihattaydı. Osmanlı cihatta sefer değil. Aşağında sıpra da kullanamız. Sıpra sefer yolunda aşağıdan aş demek. Yani ömrü o şeyde geçti. Bunlar üretilmiş. Avrupalılaşkan da bunda gösterilir. Ben bu Osmanlı tarihi yazdım İngilizce. Malezya'da buldum. Onda International Islamic University yani Halklar Arası İslam Üniversitesi 1991'den 1995 geçik andaydım. Tarih ve Medeniyet Bölüm Kafedrası Başkanı edim. Anda yazdım onu. O kitapını. Sonra Türkçe'ye aylandırıldı. İnşallah Rusça'ya, Ukrayna diline de köşürecekler, onu çevirecekler inşallah. Tamamen canı Osmanlı özüne ne dahi karayip olsa gene ilmi, objektif yani. Ama Osmanlı özüne ne dahi karayip olsa onu da karadık. Şimdi geçik yazılganlar Türkiye'de Avrupalı Osmanlı'ya ne dahi karayip olsa onu da buldu. Yanlış buldu. Yanlış bir zemin üstünde buldu. Mesela Osmanlı özüne iş imparatorluk demegen. İmparatorluk pis bir kelime. Başkalarını eze, sömüre, ala. Adı Devleti Aliye-i Osmaniye. Bek yüce, bek yüksek Osmanlı devleti demek. Devlet. Yani Osmanlı İmparatorluğu şimdi deyip aytalar. Bu doğru değil. Hiç doğru değil. Bek yalaban yanlış. Bizim tarihçiler de Türkiye'de imparatorluk değil. Onda üretilen düşünmeyi bile. İmparatorluk, Roma İmparatorluğu'nda onda Eze halklarını, Britanya İmparatorluğu'nda Eze halklarını Rus İmparatorluğu hepsi onda özü tilini empoze ete, tilini ürete, kimliklerini coyutturan avlarga. Afrikalı birisinden soru alganda sen iş İngiltere'de buldun mu ketinde? No, I have never been home diyedi. Ana vatanda tabılmadım de. Garip 99 dedesi dişini görmeyendir İngiltere'nin özü onda bile. Onda bir kafa yapısı yasataydılar. Osmanlı onda ezmedi ki.
Sırbistan'da 500 tane kaldı. Yunanistan'da 400 tane kaldı. Osmanlı bittikten sonra dili, dini serbest, her şeyin özünü taptı. Anavlar kimliklerini coytturdular. Osmanlı ezmedi. O imparator lafı balaban yanlış. Pek yaman. Yani bu mahsus yapıla mı sizce böyle stereotiplerini yaratmak için insanların Osmanlı'nda başkasını ezdi deyip göstermek için onda yasalar. Mahsus ederler. Bile bile yasalar. Bir toplantı oldu. 1983 yılındaydı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Basra Körfezi hakkındaydı toplantı. Milletler arası, halklar arası toplantıydı. Onda bir İngiliz profesör Cambridge'den geldi. Oga dedim, ben de Cambridge'de buldum. Ben Türkçe ürettim ama fakülte farklıydı. Ben Şarkiyat Fakültesindeydim. O tabii Modern Diller Fakültesindeydi. Dedim bu Osmanlı İmparator lafının değişmesi, avuşması gerek. Dedi, you will never be able to change it. Asla onu avuşturamayacaksın dedi. Onlar bilip yasadı. Bilip yasaylar. Ben ama konferansta da bıkmay, yorulmay aytaman. İmam-ı Azam Ebu Hanife var. Bizim mezhep imamımız Numan bin Sabit. Onun pek güzel bir sözü var. Diyor ki, ben bir delilmen, bir hüccetmen 40 tane alimini ikna ettim. Onlar anladılar. Ama 40 tane hüccet delil kullandım. Bir tane cahilini anlatamadım diye. Bu müsteşrikler, oryantalistler inadına cahillik yasarlar. Mahsus yasaylar. Bir tane insaflı çıktı. Stanford Show yazdı. O da kullanan Empire'de. Ottoman Empire en modern Türkiye'de. Apakay'da Türk onu eke cilt. Onlar yazdılar. Şimdi geçtik. Osmanlı kaynaklarını kullanmayı yazdı Batılılar. Biz kullanamız hep yazdı. Ama kendi alışkanlık var. Mesela Divan-ı Hümayun Osmanlı hükümeti. Hümayun demek. Hüma kökteki kuş. Cergetimi efsanevi bir kuş. Hümayun da semavi demek. Osmanlı semavi mesaj, İslam'ı temsil etken için en mühim şeyler Hümayun değil. Padişahın mührü Hümayun. Osmanlı ordusu orduyu Osmani Tuğul, orduyu Hümayun, semavi ordu. Osmanlı donanması gemileri donanmayı Hümayun de baytar. Bu Hümayun yani bir timsal olarak kabul edilir. Tabii semavi demek. Çünkü Osmanlı İslam'ı temsil etti. İslam hilafetini temsil etti. İmparator dedi mi o kete. İslam kete. Mesela 16. yüzyılda Portekiz, İspanya en kuvvetli iki Hristiyan imparatorluk idi. Amerika'da, şimdi Güney Amerika'da, Cnubi Amerika'da Brezilya Portekizce konuşuyor. Özü kültürü yerleştiği anda Aniyak, Meksika dahil İspanyolca konuşuyor. Amerika yerleri gitti, yerleşti. Bu Hint Okyanusu Portekiz Okyanusu bolgan edi. O kadar her yerge hakim ediler limanlarga. Alaaddin Kahar, Aceh Sumatra Sultanı Müslüman, Osmanlı Sultanı'na halifesine müracaat etti. Bizimkiler Hicaz'a ketemiller de okyanus Portekizlerin kolunda. Sonra Osmanlılar ciberler. Murat Reis, Piri Reis, Seydi Ali Reis o Portekizlerle savaştılar. Portekiz, ben Malezya'da buldum. Ana Malaka şehrinde Portekizlerin balları var. Yaşay. Portekiz aslında. Malezya vatandaşı. Onlar başta onlar kettiler. Sonra Hollandalılar, sonra İngilizler kettiler o ayaklarga. Şimdi Osmanlı'man Portekiz harbete, Portekiz imparatorluk sömürmege ketken. Osmanlı imparatorluk oldu mu? Yok sen alacaksın, ben alacakmam bunu. Osmanlı Hicaz yolunu Müslümanlara aşmak için ketti. Özü mesuliyeti halifeydi Osmanlı Sultanı aynı zamanda. Onun için o ketti mi kete. Ondan sonra 1648 Westfalia Antlaşması Avrupa tarihinde hem de dünya tarihinde pek mühim. 1648'de Katoliklerle Protestanlar birbirini bitiremedi. Sonra dediler ki istegen dinini seçsin, saylasın. Biz mezhep değiliz, onlar din diyoruz. Katolik dini değil, Protestan dini değil. Son laiklik yani sekülaritede bu pek mühim bir nokta. 1648 parlamento kuruldu. Parlamento kilisenin yerine geçti Avrupa'da. Ve parlamentoda 3 erk var. Yasama yani kanun salma, yargı, mahkeme, icra, yürütme. Devlette iki erk var. Yargı yani mahkeme
Bir de infaz, yürütme. Devlet işte yasama yok. Teşri dene boğa. Teşri dene şeriat salma demek. Osmanlı'da zaten şeriat var. Allah'ın cibergeniş şeriatı var. Ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'e. Estağfirullah. Yahsebul insanu en yutreke suda. İnsan özün başıboş taşlanacağını mı zannetti diye. Allah ciberde bir yere imtihan yeri. Yukudan uyandan da kabirden duracak mısın? Ruh ölmüyor, ceset çürüyor. Ve o Tebareke suresinde 2. ayet Estağfirullah. Ellezî halakal mevte vel hayate liyebluyekum eyyukum ahsenu amela. Ölümlü ve hayatını yaratkan odur. Sayısız bölümlerimiz daha arı işler imtihan etmek için diye. Bu dünya imtihan yeri. Şimdi Arapçada son demek için iki kelime var. Bir ahir, mesela cuma namazlarında zuhru ahir dep kılamız. Yani başka camideki cuma olsa öğle namazının son öğle namazı demek zuhru ahir dep. Mesela bugün pazartesi bir şey yasalacak. Yarın salı el yevmul ahir o. Onun yasalması için son gün. Ama saldan sonra çarşamba var, perşembe, cuma var. Ahir degen de özünden sonrası bolmagan son demek. Bir de sonunda yuvarlak da var. Etta el merbuta. O da mübalağa anlata. Eş sonu yok. Bunu bir İslam alemi şunday anlata. Dünyanın her yağı değil. Denizlerin volganı yerli, şukurlar her yer buğday tanesinden dolu olsa. Her yer buğday tanesinden dolu. Bir kuş geçse, bir tane alıp geçse. Aradan 1000 yıl geçken sonra o kuş ölecek tabii. 1000 yıl geçken bir kuş gelip yani bir tane de alıp geçse bütün o buğdayların tükenmesi, bitmesi için belki uzun zaman geçmesi gerekir. Ama o buğdaylar sayılı bolgan için, belli sayıda bolgan için bir zaman gelir, o tükenir. Halbuki Allah'ın vaad etkeni ebedi hayat, halidine fiha ebeda Kur'an-ı Kerim'de. Sonu yok. Yani Müslüman ahiretke ölgen sonra imanın 6 şartından biri. Vel ba'su ba'del mevt hakkun diyemiz. Ölümden sonra dirilmek haktır diyemiz. Müslümanın üstünlüğü bunda. Bu dünyanın geçici bolganı bile, başlarınızda ne sıkıntı olsa imtihanda bolganı bile dirilecek, mükafatını görecek ayakta. Kafir, o işte bekleyin. Bu dünyada akılları bekler ama ayakta kafirin işi bekleyin. Mında siz Ukrayna'da bulunup bu bütün meselelerini mında açıkladınız konferansta hem de evet. Osmanlı hakkında. Nasıl düşünüyorsunuz? Mında sizlerini eşittiler mi? Ve ne kadar bugün mühim Ukrayna'da bunu tarif ettiniz? Onu bekarı şehitler bek memnun oldular, düzelttiler. Ön müzedeydik. Vladislav bizge rehberlik etti. Vladislav degen kişi Kiev Müzesi'nde. Son bazı şeylerini düzelttim ben, ayttım, bilgenimi ayttım. Son defterge yazdım. Osmanlı Empire Tool, Osmanlı Devlet. Kapitülasyon Tool, imtiyazat. Zavallı Fransa hapisteydi, kanuna bazı kolaylıklar verdi. Sonra ona ters alanlar kapitülasyon teslimiyet demek. Ondan sonra bir şey daha var ya, şimdi aklıma gelmiyor. Bizantium degen bir şey yok. Bizans Hazreti İsa'dan evvel 2000 sene evvel kışka bir devlet boğan şeyde İstanbul'da, sonra Pitken Ketken. Fatih Sultan Mehmet'in cıkkanı Doğu Roma İmparatorluğu, Imperium Oriental, Latin İmparatorluğu, sonradan kültürü Yunanlaşkan onun tabasına hala bugün Rum diyemiz. Rum diyemiz yani. Rum demek Romalı, İtalyan demek yani aslında. Ve bugün bile Kıbrıs'taki şeyler gelir, İstanbul'dakiler de Rum diyemiz. Ama yok Bizans dep. Bizim mektep kitaplarına kadar kirgen. Onu da yazdım. Bizans yok dep. Telefon numaramı yazdım. İnternet adresimi yazdım. Bana meydan okuyman istegen gelsin tartışayık. Defterge yazdım. İmzaladım bir de. Adresini de yazdım anda. Tenemen yazdım. Gelsin kim gelsin tartışayık. Bizim Matthew diyeceğim yani. Tarihçilerimde emperyalde şeyde. Osmanlı arşivinde ben çalıştım. Anda 150 milyon tahmin edilen vesika var. Devleti Aliye, Saltanatı Seniye. Yani bir kere İmparatoriye-i Osmaniye lafını tamamazlar.
Buna Osmanlı Arşivi meydanda. O zaman da yazılan kitaplarda özü şeyinde gene Devleti Aliye Osmaniye resmi şeyi adı bu. Şimdi sizin adınız Gülsüm. Size ben Maria desem bu ola mı? Olmaz Onda elbette. olsun. Onda yani. Ve son olarak bana siz tarihçi olarak çok meraklı bu bilesiz. Çok soruları ayta ki tarih bu tam ilim değil çünkü Tabii. bilesiz çünkü aytalar Batı'da, eğer ki hesap Avrupa'da olsa fizika, ilim değil sanat da bunun kabul etti. İsteyen de siz buna nasıl bakarsınız, nasıl düşünüyorsunuz? Neye esaslanarak tarih ilim olarak kullanılır? Tabii olaylar sabit yani bolganı belli. Kaysı tarihte ne oldu o belli. Evet. Ama onun değerlendirmesi, aytması bu yak özüne göre ayta, bu yak özüne göre ayta tarafsız görünür. O laf o. Yani tarafsız olmak gerek. Yani Osmanlı Devleti, Balaban Devleti de Arve'de hataları da var. Hatasını aytamız. Evet. Mesela bir takım yerler kim para verse o tayin edildi. Var bunlar. 17. yüzyılda Şürme var. Kara Mustafa Paşa Viyana'da yenilgeni zaman onun siyasi eki rakibi mendil çıkarıp oynadılar sarayda. Yani bunda şeyler var. Çürüklükleri var ama esas akım İslami akım yani şeriat işim var yani. Ta Orhan Gazi zamanından beri var. Sonra bizim kullanacağımız bir şey var. Biz Kıpçak soyundanız. Şimdi Türklerin iki akım var. Cenuptaki Oğuz, şimaldeki Karadeniz'in, Hazardeniz'deki Kıpçak. Kıpçaklarga Avrupalılar kuman değil. Yeah. Eski bir sözlük var. Lügat kitabı Codex Cumanicus. Tatarca, Kıpçak sözlüğü demek. Niçin kuman değiller? Biz İbrik'a kuman diyemiz. Yeah. Yani İbrik, İbrik, Arapça İbrik kelimesi biz kuman diyemiz. Bizde de Barşıve'de İbrik. Tabii. Tapmaşa var. Mışık mesela oşak başına yuklagan, oşak başında kuman, iki gözün şarp cumgan deyip mışıklarına da mesela. Niçin? Ta 800-900 sene evvel bizim atalarımız kumanga temiz su salıp atın boynuna asıp kayda kessek aketeyken onu abdest alıp betincuğa. Avrupalılar bugün bile şimdi tıkay kullanılan suman betincuğa. Bugün bile tam şey oldu. Biz 900 sene evvel ta temizledik. Avrupalı biz kuman diyenimiz için Kıpçak'a kuman değil. Aynı şeye o şey. Arapçada, fasih Arapçada muslukka sumbur de baytla. Halk dilinde Hanefiye de baytalar. Çünkü Hanefi mezhebindekiler musluktan abdest ala. Kuman sözde bekmeyeyim. Yani bizim temizliğimizden 900 sene evvel biz temiz su kullanırdık. At boyuna kuman asıp bargan yerinde abdest alaydı. Onda Osmanlı'da şeriat işim var edi. İşi bu. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Büyük teşekkürler. Bizlerge çok meraklı malumatlar bergeniz için ve bence Kırım'dan vatandaşlarınız bizni eşitken ve özüne de çok meraklı malumatlarını algandır. Kırımlı yaşlar, kızlar İslam'a sarılmalı. Biz İslam'la bar edik. İslam yok basa ruhu ketken ceset gibi olur. Başkasına özenmeni, başkasına bolmanı hiç düşünmesinler. İslam var basa biz varmız. Namazlarını kılsınlar, İslam'la öğrensinler. Ben ona aytarmanım. Sağ olunuz. Mehmet Bey Mahsudoğlu bizim studiyamızda edi aziz dostlarım. Biz ise programımızga devam ederken de sizlerge bir levhani taqdim etmege ister edim. Sonra gelecek musafirimizni studiyamızda karşılayacakmız. Lakin ondan evvel Avrupa Şurası'nın Parlament Asambleyasında 20 memleket temsilcisi Rusya Asambleyaya kaytarılmaması talabının deklarasiya imzaladı geçen hafta. Bu hafta Ukrayna heyetinin başını Vladimir Aryev bildirgen. Rusya'nı 2014 senesi Kırım işgali ve Donbas'ta cenk başlatkanı için paradan çıkardılar. Meclis reisinin muavini Ahtem Çiygoz'un bildirgenine göre asambleyada demokratiya ve paranı bir terazege koymağa olmaz. Geliniz bakayıq. Avrupa Şurası'nın Parlament Asambleyasında tecavüz devletinin rey beru vakı olmamak gerek. Avrupa Birliği'nin kıymetini ve nüfuzunu korçalamak adlı beyanname aynı bunu isbatlay. Onu 20 devlet imzaladı. Meclis reisinin muavini Ahtem Çiygoz'un bildirgenine göre Avrupa'nın çoğusu devletleri Rusya'ya karşı sanksiyalarını devam ettirmesi için kol tuta. Geçenleri Çiygoz Avrupa Şurası'nın Nazirler Şurası toplaşımında iştirak etti. O tecavüz devletinin cinayetlerine dikkat celp etti.
Bundan da gayrı Чийгоз bu teşkilatta Rusiyanın vekiliyetlигini toxtatmaga çağırdı. Поощрять Россию подобными имиджевыми проектами, которые потом оборачиваются кровью десятков тысяч невинных людей на востоке Украины и в Крыму, это преступление. И эти люди, эти политики, эти институты международные станут соучастниками этих преступлений. Ахтем Чийгоздун fikrince Parlament Assambleya deputatlarının dikkatini celp etmek için Avrupa devletlerinin cemaat fikri liderlerinin sübetleşmek gerektir. Yüksek seviyede arizalar ise bu işlerinin neticesidir. Hususan dekabrın 14'ünde Avrupa ekspertleri Avrupa Şurası'nın Parlament Assambleyasını Rusiyanın ganimiyeti olmamağa çağırdı. Мы призываем государства-членов Совета Европы не становиться жертвой шантажа России и не отменять санкции, включая приостановление права голоса в ПАСЕ в отношении России, введенное после аннексии украинского Крыма и военной агрессии на Донбассе. Malum olğanı gibi Avrupa Şurası'nın Parlament Assambleyasında Rusiya kaytarılığı boyunca söz ebir yürsetecek ekenler. Ama sanksiyaları almağa planlaştırmaylar. Avrupa Parlament Assambleyası'nın bürosu maxsus gruppanı teşkil etti. Gruppada tek mesele boyunca fikirler gösterilip Rey Beruf toplaşuvunda meseleler müzakere etilmeyecek. Onun için Ukrayna'ga tahmin etuf optimistik olacak. Поки що Росія не зможе повернутися вперед, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Кожна країна, коли вступала в Раду Європи, вона не просто туди записувалася і ставала членом, вона проходила певну процедуру для того, щоб довести, що вона відповідає стандартам і цінностям, приймає цінності, які сповідує ця організація. Якщо асамблея теоретично, гіпотетично, там подумаємо, що вона ухвалить такі рішення, то це означатиме, що ця організація помножить себе на нуль. Rusiya Avrupa Şurası'nın Parlament Assambleyasında Ozerey Beruf hakkını kaytarır mı ya da yok yanvar ayında belli olur. Olena Statyuk, Elvina Setbullayeva, Sergey Karapışenko, Hasan Eminov, Zaman ATR. Biz ise programmamızga devam etemiz, hurmatli dostlarım. Levhani seyretken sonra bizim studiyamızga endi musafir teşrif buyurdu. Onu takdim etmezden evvel daha bir kere kaydetmege ister edim ki geçen hafta Kiyev'de meraklı bir konferensiya o'tkarildi. Bu konferensiyada İslam dininin Ukrayna'da tesiri hakkında, tarihi tesiri hakkında münasebetler, sualler ve müzakereler yürütildi. Anda çeşit çıkışlar oldu. Onlar sırasında Kırım ve Kırım'ın tarihi da elbette ki chetde kalmadı. Bizim studiyamızga tarihçi ve antropolog Grigoriy Mavrov teşrif buyurdu. O konferansiyada bulunup çıkışta bulundu. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Григорий, на конференции вы выступали с докладом на тему Шахин-Гирай, первый опыт модернизации в исламском мире. Ну, конечно же, первый вопрос, почему вы выбрали эту тему и чем она вам близка? Ну, близка тем, что я вообще интересуюсь модернизацией в исламском мире. И наиболее известные случаи модернизации – это модернизация в Египте. Обычно с нее начинают, когда рассказывают об истории модернизации. Это Мухаммад Али, значит, начало 19 века. И это, разумеется, модернизация в османском государстве. Она началась чуть раньше, но закончилась неудачно, первая попытка. И вторая попытка вот уже называлась танзиматом. То есть первая они начали с армии и, в общем, больше особо ничего не успели, потому что свергнут был тот султан. А потом уже вот после, значит, начала реформ Мухаммада Али, у них, в общем, можно сказать, получилось начать эти реформы. И интересно это тем, что, в общем, Шахин-Гирей, он начал эти реформы лет за, наверное, за 15, что ли, за 20 до вот реформ Мухаммада Али, даже, наверное, где-то раньше получается. И он фактически вот характер реформ, которые он пытался осуществить, он предопределил все реформы в, значит, исламском мире практически. Потому что это, во-первых, реформы политической системы,
переход к абсолютизму, потому что в исламском мире до того не было, в общем, можно сказать, абсолютистских режимов. Можно сказать, что Крымское ханство тоже самое управлялось племенной демократией, где сам хан избирался группой влиятельных племен, и, соответственно, был перед ними ответственен, перед племенами и перед остальными влиятельными, скажем так, группами или силами в Крыму, в Крымском ханстве. Вот. И его реформа, первое, то, что он хотел сделать, это абсолютизировать власть. Во-первых, отрегулировать порядок наследования, чтобы сам хан определял наследника, то есть кто следующим будет править. Вот. Затем он хотел ограничить влияние. То есть, хотела бы вот уточнить перед реформами, то есть если мы говорим о первом опыте модернизации в исламском мире, то есть до этого, да, то есть даже до Египта, не было вообще никаких попыток реформирования других исламских государств таких? Тут надо смотреть в контексте происходящего это все. То есть, безусловно, в исламский мир не отставал. И в некоторые исторические периоды он был впереди Европы или других частей света. Но в XVIII веке исламский мир несколько отстал. Поэтому, собственно, и возникает вот этот запрос на модернизацию. То есть запрос на то, чтобы догнать тех, кто уже впереди. И до него, да, были попытки, скажем, отдельного реформирования. Да? То есть вот модернизацию можно отделить от реформирования тем, что реформирование – это частичное изменение. То есть если есть отставание в каком-то секторе, то, соответственно, есть работа именно в этом секторе. Да? А модернизация – это широкомасштабная реформы во всех сферах жизнедеятельности, да? То есть это политическая реформа, реформа общественных институтов, социальных институтов, то есть это предполагает просто социальную трансформацию вот на выходе. Как это вот пытался осуществить Шахин Гирай, и получилось ли это у него? Ну, какие именно сначала реформы, конечно, он хотел вести? Да, но можно сразу на второй вопрос ответить, что, конечно же, не получилось по многим причинам. Значит, первое, вот как я сказал, это реформа в политическом секторе, так скажем. То есть попытка абсолютизировать власть, потому что, как правило, реформы должны проводиться правителем, который обладает всей полнотой власти. Вот зачастую, потому что есть иные силы, которым эти реформы могут быть невыгодны. И в исламском мире эта система сдержек и противовесов всегда существовала. По большому счету модернизация ее разрушила, и модернизация абсолютизировала режимы. Вот, поэтому первое, что они делали, они, как вот сейчас бы попросту говоря, они становились диктаторами. И, собственно, Шахин Гирей также хотел быть такого рода вот диктатором, абсолютизировать власть. Значит, эта реформа, безусловно, в налоговой и финансовой сфере, потому что в налоговой сфере те же самые племена, о которых вот мы упомянули, там была очень сложная система, при которой они имели доступ к сбору налогов. И подобное было во многих других мусульманских странах, поэтому реформы, разумеется, стоят денег, да, и второе, на что реформаторы, там, модернизаторы обращали внимание, это сбор налогов. Они хотели сами брать, сами контролировать налоги. И третье, то есть это, скажем, отличает Шахин Гирея от других, он хотел перенести столицу. Это, возможно, влияние, скажем, Петра I или каких-то других европейских, может быть, реформаторов, с которыми он был знаком, с работами которых он был знаком. То есть он хотел перенести столицу из Бахчисарая в Феодосию современную, в Кафу на тот период. Вот. И одно из важнейших... Но это же должно быть оправдано как-то. Почему он хотел? Потому что это портовый город. И для него портовый город был более преимущественным, потому что, ну, как некоторые исследователи пишут, он имел экспансионистские планы. Вот. Ну и это удобно для связи с разными регионами, и с османским государством, и с Россией, и с какими-то другими территориями. Вот. И, значит, такой тоже важный момент, он хотел дать общее гражданство всем, то есть уравнить всех своих подданных, что на самом деле его отличает от всех других, потому что в других случаях модернизации вот это вот уравнение подданных в правах, оно произошло несколько позднее. То есть они, как правило, начинали с реформ армии, значит, потом переходили к реформам налоговой системы,
И где-то уже, вот, например, в османском государстве, по-моему, они в середине 19 только века задумались об уравнении в правах. И это такой долгий был процесс. Там появились паспорта единые, закон о гражданстве единый, конституция, согласно которой были выборы в парламент, это вот в османском государстве, где все и христиане, и иудеи, и мусульмане могли участвовать в выборах, соответственно. Вот. А у него это одним из первых было инициатив уравнять в правах, в общем, всех подданных. То есть вот тот комплекс мероприятий, который он провел, он уникальный. И по большому счету это то, что повторяют остальные мусульманские реформаторы или модернизаторы, будь то османское государство, будь то Египет, Иран, Афганистан. Уже везде, после. да, везде, где это происходило, мы увидим, что вот в целом они примерно делают то же самое, что и он. А что так привлекло Шахина Гирая в Европе? Он же хотел европезировать, я так понимаю, вот Крымское ханство. И мы понимаем, что во время, в средние века еще для Европы цивилизованный исламский мир – это примерно так, как сейчас для России и Европы, да? Куда все стремятся, куда все хотят и хотят добиться того, что есть сейчас там. Что тогда Шахин Гирая привлекало в Европе? И действительно ли там намного быстрее начала в то время развиваться цивилизация, что он так хотел перенять какой-то опыт? Да, это очень хороший вопрос, потому что вот как раз ближе к концу 18 века, когда к периоду жизни, значит, Шахин Гирея, вот, а мы все, в общем, так или иначе дети эпохи, в которой мы живем, Европа, она не просто стала продвигаться вперед или опередила в чем-то мусульманский мир, потому что это регулярно вот, соревнования. То есть где-то исламский мир в чем-то обогнал Европу, потом Европа в чем-то обогнала исламский мир. Вот к 18 веку стало понятно очень многим образованным, вдумчивым людям, что Европа качественно обогнала исламский мир. И это было видно по, скажем, войнам. Потому что если вначале мы можем увидеть, что тоже османское государство даже выигрывало войны, там, с той же Российской империей, с Австрией она выигрывала войны, то ближе вот ко второй половине и во второй половине 18 века это сплошные проигрыши. И там даже, если можно посмотреть, соотношение сил очень часто, то есть со стороны европейских армий меньше, чем, например, со стороны там, османского было государства. Вот. И они понимают, вот Шахин Гирей и многие другие образованные люди, что в чем-то Европа начинает обгонять. И это качественное, значит, изменение. Поэтому нужно понять, вот благодаря чему Европа так опережает мусульманский мир, изучить это, и пока еще не поздно внедрить, применить эти практики или эти методы управления, да, для того, чтобы не отстать окончательно. Потому что, в общем, где-то уже к середине 19 века это отставание стало очень сильно заметным. И, как мы видим, произошло такое изменение после индустриальной революции, которая тоже не однодневная, а некая эпоха. Да? После индустриальной революции, значит, Запад, Европа, Соединенные Штаты позднее, они были поставщиками индустриальной продукции, а исламский мир стал производить ресурсы. То есть возникла вот эта система, которую часто называют центр-периферия, при которой центр далеко впереди, а периферия – это, в общем, поставщик ресурсов, поставщик сырья. И вот я думаю, что вот в это время, о котором мы говорим, как раз и происходила эта самая индустриальная революция, и Шахин Гирей и многие другие, они пытались каким-то образом интегрироваться, что ли, да, то есть попытались не закрепиться в роли сырьевого придатка, да, как говорят, вот, а быть вместе со странами центра. Вот это, в общем, скорее всего, основные причины. И в заключение нашей беседы хотела бы у вас спросить еще про Шахин Гирая. Знаете, среди историков и представителей крымско-татарского народа, в том числе, бытует такое мнение, что Шахин Гирай все же был предателем, и первая аннексия Крыма 1783 года, в принципе, случилась из-за него. И говорят, что он, так грубо сказать, продал Крым в свое время. Вот я не знаю, стереотип ли это? Вот как вы думаете, действительно ли это так? Действительно ли можно считать Шахина Гирая таким? Я думаю, что, конечно, разные позиции имеют право на существование в целом. Но вот мое личное мнение при изучении, скажем, вот этой всей ситуации, да, его реформ,
Я думаю, его использовали. То есть где-то он, наверное, осознавал, что его используют, как это часто бывает, и думал, что вот получится, может быть, у него эти реформы, и он сделает Крымское ханство более сильным, государством, которое будет диктовать условия. Да? Вот. И мы можем посмотреть, ведь что в конце произошло. То есть после аннексии, вот этой первой аннексии Крыма, он очень настоятельно просился в османское государство, да? Хотя османы были против его. То есть мы видим, что они, в общем, способствовали тем силам, которые были оппозиционны по отношению к Шахингирею. И общество крымское его реформы не приняло, они были слишком преждевременны в целом. Вот. Но он все равно едет именно туда и фактически едет на смерть. И там его умерщвляют. По-моему, по одной из версий его отравили. И он был очень молодой человек. То есть он родился в 1945 году. Вот. И есть портреты его и описания его, данные современниками, с которыми он был вот знаком в последний период его жизни. И он выглядит как старик. То есть он выглядит как человек, которому лет 70. Можно найти эти, есть портрет его во всем черном, как в трауре. Вот, то есть я думаю, что он переживал очень сильно, и это подкосило его во многом. Поэтому я не думаю, что здесь вот, то есть версия заслуживает права действительно на существование, но я не думаю, что он был предателем. Наверняка он вот вошел в некую игру, вот эту политическую, и проиграл в ней. А Россия, разумеется, изначально хотела аннексии Крыма, и наверняка его использовала, понимая, что такого рода реформы, они не смогут закрепиться, потому что общество слишком отличное от того, что он предлагает. То есть такие реформы надо проводить все-таки медленно, не так быстро. А он их, это как бы шоковые реформы были для общества. Вот. И они просто смотрели, вот, что происходит, и по итогам для них это стало как неким предлогом для аннексии, хотя изначально, если вот мы посмотрим на экспансию российскую, да, очевидно, что вряд ли они бы оставили Крым, при этом продолжили бы вот натиск на юг. То есть это не логично. Спасибо большое. Пожалуйста. Да. Çok sağ olunuz. Bizim stüdyamızda tarihçi ve antropolog Grigoriy Mavrov edi, hürmetli dostlarım. Biz ise yazıqki programımızı yakınlamak mecburiyetindeyimiz. Bazar ertesi günü dekabrın 18'i studiyada sabah programmasını seyrettiniz. Sizler için men Gülsüm Halilova çalıştım. Bizden ayrılmanız Mavile Muhtarova sonki haberlerinin tanış edi.